Rugombo kaunti ya Nyandarua thutha wa kairetu ka ukuru wa miaka 7 kunyitwo kia hinya na thutha ucio kuragwo na mwiri wake guteo mugunda-ini wa ngano. Hivi karibuni napanga ziara ya kwenda Urusi. Tushirikiane ili Wakenya wasiingie kwa hali ya hatari. Minister wa maundu ma nanja ya bururi Musalia Mudavadi riu guthie nginyanagia bururi-ini wa Russia niguo guthaitira a Kenya aria marerikana gukorwo maingirite bara-ini gatagati ka Russia na Ukraine. Our brothers and sisters who are on strike, they have not hindered to a court ruling that was made some days back. Na maafitha urigitani aria mari mugomo-ini kurio gwitikira gucokereria wira-ini riri thirikari iracaria kihonia kia mateta mao na kugacirithia mirutire yao ya wira. Ni jitagwo Gathoni wa Ng'ang'a na turateithania na wagaki wa Muthoni mutwathiriri na njira ya shiko. Tukiambiriria mohoro maito gukirete ihoru itura-ini ria Kimkasa mwena wa Kureso ya Rugongo thutha wa mundurume kuraga mutumia wake na gucoka kwiruta muoyo na njira ya kwiita kurumirira ngucanio cia kimucii. Kuringana na ikari itura riri miri no yeri ihithukirio nyumba-ini yao mathaa-ini ma kiroko makiuga aya eri makoretwo na ngucanio iria iracungiriirie njuragano ino. Mwandiki witu Wainaina wa Kiari na riboti ino ya kiha. Ituri ya kiha nirigumeire itura ria Kimkasa Kureso ya Rugongo kaunti-ini ya Naikuru kurumirira kuragwo kwa mutumia ni muthuriwe uria acokereirie kwiruta muoyo na njira ya kwiita. Meri ya eri hithukirio ri nyumba-ini yao maafitha borithi makiuga mwiri wa mutumia uma gitanda-ini riri naguo wa muthuriwe gucunjurite itete. Kuringana na ikari ya itura riri aya eri ni makoretwo na ngucanio cia mucii kuria makoretwo makirwa mahinda kwa mahinda. Asubuhi kama saa 12:30 niliitwa na mtoto wa dada yangu. Akaniambia piga simu huku tunasikia ndulu na namba yenye tunapiga hakuna mtu anachukua. Kuingia kwa nyumba kupiga simu mwenye nilipigia aliniambia usiniulize kuja. Nikamwambia ni nini? Akaniambia ni Jomo na bibi yake. Nikamwambia nini? Akaniambia kuja. Ndio nichukua hatua, hata mimi nipiga duru nikiwa kwangu, majirani wakakuja kwangu. Nikachukua hatua ndio nikakuja hapa. Nikaenda nikaingia baka kwa nyumba mahali walikuwa ni ya mtoto wangu, lakini niliingia kwa bedroom. Nikapata vile ilikuwa, nikahuzunika sana na nikapungukiwa na nguvu kabisa. Hata saa hii nasikia sina nguvu hata ya kuongea. Mimi ni asubuhi niliitwa na watoto. Akaniambia niende nione kwenda. Akaniambia kwa saa hii sina wazazi. Nikamuuliza ni nini unasema Salome? Akaniambia wewe kuja uone, twende ukaone. Nikaingia kwa nyumba nikaona kijana, nikakuta vile nilikuta, sikuamini. Ndio nikapiga nduru watu wakuje waone vile mimi nimeona. Jirani yangu naye akakuja akaona. Munene wa borithi Kureso ya Rugongo Juda Gathenge niekirite ndeto ino mukode akiuga maafitha borithi ni mekinyirie mucini na kwambika uthuthuria riri miri ya eri twaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya moro yetereire uthuthuria wa postmortem. Aya eri magitiga ciana nini cieko ici cia bara cia kimucii kumithio na njira nene ni atongoria makanitha. Muthikabu Paul Kirago Mwangi akioria aciari kwaranagiria hindi iria kuri na ngucanio handu-ini ha kwiruta muoyo. Ni tumakite muno ni giko giki na ni nduci ni tumakitie muno na turahoya tu Ngai mutuhoere Ngai muno nigetha Ngai atuteithie taikaria itura riria kwa wira tumenye thina niki na thikari ni cioka na ni ciageria gwika ni makua miri eri na ni mathi na mbere maguthi na mbere gwika uchunguzi igithira na mbere. Tutinahota gukorwo tukimenya ni tondu wira wothe tugutigira thirikari nigetha thirikari yo majukumu maria memayo ni tondu mena mwerekeo na nitugite na cifu mwega kwa twagituteithire na gitunyitirira. Niambie watoto wetu kukiwa na shinda kwa nyumba, uone ubaya unakuja, kibilia mzazi kama ako karibu, kama si tulikuwa karibu na hapa majirani,
kuna wamama wazazi na kuna majirani ambaye ni ndugu zao na dada zao. Ongea na mtu, acha kunyamaza na shinda kwa roho. Ama ukiona utaweza kuongea saa hiyo, ebu toka tu uende na miguu ili roho itulie, lakini usiogoje mpaka ifike dakika ya mwisho. Ukiwa na shida, mimi naomba tu mtu akiwa na shida, hata mimi niko na boma. Nikiwa na shida, nisinyamaze. Ni heri nitoke niongee na mtu mmoja wawili, anipatie maarifa, la sivyo niondoke tu, kwanza niondoke kama niko na pressure ikuwe chini na mambo itaendelea kuliko kuchukua hatua alafu mwishowe inakuwa ni mambo ambayo ifai inasikika kama hii. Aikari magicaka ya ngero eno moretie muingi uthomithio kwaranagiria hindi iria kuri na ngucanio cia kimucii niguo kuhukia ciiko ici. Handu-ini ya Kameme TV njitagwo Wainaina wa Kiarie. Tugitigana na riboti iyo yake ngucanio ni yumiritie gatagati-ini ka abitha umwe wa mbirarũ na aikari aria maturite mari ta mathikuota mugunda-ini wa witemere wa ndini ya Kaimbaga kaunti-ini ya Nyandarua. Abitha uyu wa mbirarũ augite niwe urehokeirwo wĩigĩrĩrĩki wa kuramata mugunda uyu. Ndeto iria ikirirwo nganja ni aikari aria maturite gicunjĩ-ini giki kia mugunda wa eka 80 matari mona mwene. Makumi ma aikari aria maturite gicunjĩ-ini kia mugunda wa eka 80 wa ndini ya Kaimbaga Nyandarua mari ta mathikuota riu ni matetete kwagagio ni abitha umwe wa mbirarũ akienda kumaruturura. Ngucanio iyo yukite riria aikari a Kaimbaga matetete kuongerereka gwa ciiko cia uhami wa migunda ya muingi oro hamwe na ya thirikari. Turari magona akionake arari o wa gwitemera kuu ona aciari ake no wa gwitemera kuu no riria aranire wira arathie kwa jeshi mwanake wiho itagwo Mwangi na ni mwandike ni thirikari ni mujeshi aroka aranjia guthie mawabici haha na haria tondu ena mbia na ithuĩ tutire agathie kwa Minister of Lands agathie akarora agoka na title fake akaingata andu riu turakiuria atiriri kai wabici ya anti corruption ri ya irutaga wira uriku. Akiaria thutha wa gwikinya mugunda-ini uyu niguo guthikiriria mateta ma aikari, DCC wa Nyandarua ya gatagati Kenneth Kiprop na MCA wa Kaimbaga Mwanginyaga meranĩire kumurika ngucanio niguo aikari mone kihoto. Kwarat nikuo kurahuthirwo kororia muingi na kungigikinya na migunda ni gukineanwo mugunda ucio turimite miaka iyo yothe ri ona ithuĩ minister no uhe ithuĩ tuhana squatter ono ngoro mundu ekugairwo gakuota aria matari na ha kurima handu hegirirwo andu a Kiambu andu gutoikaine na nigetha ona ithuĩ tuone gwa kurerera ciana citu. Ruta ithuĩ CS twarikirie cukuru tukarite gutari mawira ucio ni mundu wira wa jeshi ithuĩ twethete mawira tukaga ithuĩ kai tukaumirira ko twethire mawira tukiaga ni atuera migunda ithuĩ tukurima turairwo migunda yo ni aciari itu ithuĩ no tukuhoe CS ona ithuĩ tungiona mawira ta mau ma jeshi ri ona ithuĩ no tukene. Ihinda-inĩ riu moretie aikari gutugeria thayo gatagati-ini kao na abitha uyu wa mbirarũ riri thirikari iretha kihonia kia ngucanio ino. Acio marauga ni ahe mugunda ri matikiumire kai turandiru na ghost tondu ungituma ati ukatuma kamwana karaciarirwo ro riu Nyandarua ati niko karoka kuingata andu guku. Ndu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Turi o kaunti-ini ya Nyandarua, riboti ingi ya kieha ni ati gukirite kieha na ihoru itura-ini ria Bobo mwena wa Oljororo kaunti-ini ya Nyandarua thutha wa kairetu ka ukuru wa miaka 7 na karia karari murutwo wa grade ya keri thukuru-ini wa muthingi wa Oljororo kunyitwo kia hinya kuragwo na mwiri wako gucoka guteo mutu mugunda-ini wa ngano mwena ucio. Giko giki ni gikumithitio na njira nene ni aikari hamwe na atongoria mwena uyu riu magitindikiriria maabitha borithi gutafanio thuthuria wa narua na gwikia ngono uria utafanitie giko giki. Aikari a itura ria Bobo gicigo-ini kia ubunge kia Oljororo kaunti-ini ya Nyandarua marokire gutungwo ni kimako na ihoru kumana na giko kia unyamu kiria kiratungirio kairetu ka itura riri ka ukuru wa miaka 7
na karia karathomagira thukuru-ini wa muthingi wa Oljororok. Kurerikana kairitu gaka karia agakurikanite Tabitha Wanjiru gatina kinya kwao mucii thutha wa kumira thukuru, undu uria uracungireirie aciari yake mambiririe mihango ya kumwetha unyitaniri-ini na andu a itura. Kairitu karia ndireragwo marabataniti nako maratiganiire handu matiganagira nake agakiambata riria ni ndarigwo ni ate ingiongerera. Mwana arokiria arathi cukuru ota kawaida no gucoka ndanacoka agucoka nigo mamu araikarire muno arona mwana ndanacoka mucii arathire gwetha mwana aramwaga arahoka aranjetha arahurira thimu tuoka gwetha mwana twamwetha nginya thaa 2 tutinamuona. Johana Macharia uria ni ithe wa Tabitha aihuire ihoru ni atariirie uria marambiririe thabari ya gwethana nake na undu wa kieha marambire gutungwo ni nguo ciake itetwo mugunda-ini umwe wa ngano mwena ucio na thutha ucio maratungwo ni mwiri wa mwana wao utari na nguo. Ndiraokire guku town ndiroya andu a nduthi twathi gwetha mwana twacokire kumuona mwana murage kindu thaa 2:30 magitariria ruo ruria matungitio aciari hamwe na andu a itura ni makomithitie ngero ino ya unyamu makiuga matiri mona undu ta uyu hanikite itura-ini riri. Giko kiu arekirwo tondu ona haria araigitwo giko kiu arekirwo kia unyama Ngai anengane mundu ucio tondu ni woneanaga andu ake na ithuĩ no twende wendi witũ twende kihoto kia mwana witũ kioneke. Korwo ciana citũ itiguthoma ri no ngikorwo ciana citũ ikuragwo riua riarite ri ina waria mathiaga utuko cukuru ni kuonania ciana citũ itirĩ na security ona hanini. Agikomithia giko giki gavana wa county ino Kiari Badilisha ni uritie uthuthuria baranginyo tafanio na uria wothe kunyitikana kuruhanitio na giko giki ang'ethanirwo nake ni watho. Muoyo wa mwana munini kuragwo akiuma cukuru tutue andu mangienda mwana tocio akorwo ni ati agirekire na nitukuria thirikari aria mena apparatus cia security gutigirirwo ati mundu urekire giko kiu ni anyitikana na ni aherithio. Atongoria mwena uyu ni mahinyiriirie arutani hamwe na aciari gutigirira ni magacirithiria arutwo ugitiri hindi iria marathie kana kuma thukuru-ini. Hakuna suspect wameshikwa but we are still investigating, na ule mmoja wetu mwenye anaweza kuwa na habari atujulishe kutusaidia. Mwiri wa Tabitha wigitwo nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari wa JM Memorial mwena wa Olkalau riri uthuthuria wambiriirie. Iyo ni riboti ya kihamuno makiria na tugakihoya family yo ni kuona kihoto kiao na ariothe magukinyitikana magitacukirwo ikinya ihiuria kiwatho. Twitikirie twikirie na riboti iyo ni tugucokereria tuhunguranie nawe matura-ini tumenye uria bururi ugiikaire. Ndugathi kuraihu. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. Recharge your monthly subscription today. Dial *858# for self-service. Stay connected for heartwarming stories to edge of your seat action. Bravo 4, this is Dragon 26. There's something for every mood, every moment, every kind of love. Because love isn't one thing. It's everything you enjoy together. Renew your subscription and unwrap endless entertainment. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe.
Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811 *617#. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugacokereria oro ringi tuthi na mbere na mohoro maito. Minister wa maundu ma nanja ya bururi Musalia Mudavadi riu nieranĩire kurarĩrĩria thabarĩ ya guthie nginyanagia bururi-inĩ wa Russia niguo guthaitĩra a Kenya aria marerĩkana gukorwo maingĩrĩte mbara-inĩ gatagati ga bururi wa Russia na Ukraine. Riu namba itoĩkaine ya Kenya ikĩrĩkana gukorwo itoĩkaine kũrĩ erĩ. Ona kuhana uguo, Mudavadi niarutete mukana kuria Kenya kuria ugite aingi ao mathiete ona thirikari ya Kenya itoi. Riu akirutira mukana agents aria maratwara a Kenya aingi bara-ini no makimerira mathie kuruta mawira mangi. Bataro wa Mwangi na ripoti ino. Thutha wa ihinda iraya rĩa Kenya aingĩ gũkorwo magĩkaya kumana na andũ ao gũkorwo moragĩirwo kana kũrĩra mbara-inĩ ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka mabũrũri ma Russia na Ukraine, rĩu thirikari ya Kenya nĩtumũkĩte ciĩgiĩ ndeto ĩno ĩkĩarahũra mwĩhoko kũrĩ bamĩrĩ ici. Minister wa maũndũ ma nanja Musalia Mudavadi rĩu nĩeranĩire atĩ arĩ mũbango-inĩ wa kuoha thabarĩ nginyagia bũrũri wa Russia, akĩenda kwaranĩria na thirikari ya bũrũri ũcio nĩ itanya rĩa kũmenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ. Hivi karibuni napanga ziara ya kwenda Urusi ili nifuatilie sana na serikali ya Urusi kwamba tushirikiane ili Wakenya wasiingie kwa hali ya hatari hapa. Na ukikumbuka pia Mheshimiwa Rais pia amezungumza na serikali ya Ukraine kwa sababu Wakenya wengine pia walikuwa wameshikwa kule kama prisoners of war. Kwa hivyo tunatumia mbinu za kidiplomasia kujaribu kuokoa wale ambao wako kwa shida. Ona kũrĩ ũguo, Mudavadi nĩarutĩte mũkana kũrĩ a Kenya arĩa maratwarithĩrĩrio bũrũri-inĩ ũcio, akiuga aingĩ ao matirarũmĩrĩra njĩra iria ciagĩrĩire gũthiĩ Russia, na ũguo aingĩ ao marekora matarĩ na wĩki tiga kũrika mbara-inĩ makinya bũrũri-inĩ ũcio. Mimi ningependa sana kuambia Wakenya kwamba tujihadhari sana, na ndio kwa sababu kuna ile National Employment Agency, alafu kuna department ya diaspora, alafu kuna wizara ya labor. Tumejaribu na tutazidi kujaribu kuhimiza kwa Wakenya, tafadhali msikimbilie tu kwamba kuna mtu ametuambia kuna kandarasi kule nje. Kũringana na Mudavadi, harĩ bata Mũkenya o wothe ũrathiĩ bũrũri-inĩ ũcio kwamba kwaranĩria na honge cia thirikari nĩguo kũmenya kana mĩeke ĩrĩa marererwo ĩrĩ kuo nĩguo gwĩthemana na kũingĩra mũtego-inĩ wa agents akoroku arĩa matarĩ ũndũ ũngĩ marenda tiga gũthondeka baita. Ofisi zetu ziko wazi, wananchi wapitie pale, tusaidiane, tujue kwamba wale ambao wanawatafuta wana nia njema ama wana nia mbaya. Na wale wamejipata katika hali ya utata kule Urusi ni kwa sababu wengine waliponyoka tu, hata hawakuambia wazazi wao, hawakutueleza sisi kama serikali kwamba wanaenda kule. Maya mokĩte rĩrĩ bamĩrĩ cia Kenya arĩa andũ ao morĩire bũrũri-inĩ ũcio matũire na maithori makĩmatha anja kwa mũhiano Grace Gathoni ũrĩa nĩ nyina wa ciana 4 kuma mwena wa Ruaka kaunti-inĩ ya Kiambu, ũrĩa ũrĩkĩtie gwĩkĩra mũkonde atĩ mũthuriwe nĩ akuĩrĩire bara-inĩ ĩndĩ ona kũrehe mwĩrĩ wake gũtuĩkĩte nditi nene. Akitoka huku alikuwa ameambiwa anaenda kazi ya udereva. Vile alifika huko after 2 weeks ndiye aliniambia ati wameambiwa wanaenda jeshi. Aliniachia watoto 4. Sina kitu. Tuko na uchungu sana juu hata serikali yako ndio ilisema kuna kazi nje. Sasa hata hatuko tunajua kazi ni kaa hizo. Mimi napoteza bwana yangu. Mimi ni mdogo, nimepoteza bwana yangu.
ameacha watoto wadogo. Sasa hata sijui niangalie wapi. Family cigakaya ati namba ya Kenya aria mari Russia riu ni makiria andu 500 aingi ao aria Kenya aria mereirwo mawira ta mautereba indi makinya kuo maundu magicenjie na magitindikiririo gutuika mbirarũ cia muhari wa mbere. According to my son, we have more than 500 Kenyans in Russia, 500. By the time we realize we shall have maybe 1 million youths outside there. And the commanders at the war front revealed to us that indeed my son had died on 14th of August 2025. That revelation came in January this year. Tafadhali serikali tu jitokeze tu, yani imetoka, ameenda kutafuta familia yake, imekuwa ni hatia kwake. Hadi Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwagi. Atongoria matiganite ni makomithitie ikinya ria ngwataniro ya mung'ethaniro wikinya wabici-ini ya munene wa borithi magitetia ngahiha iria ciungano ciayo ikoretwo igitungio makiuga ino no njama ya kuingirira honge iria ciyathite gigatiba. Kaunti-ini ya Makueni mwena wa Kibwezi West, Faruk Kibet ni atongoretie mwahu umwe kuria maugite mung'ethaniro ni gwitigira uretigira kung'ethanira na President William Ruto irebe-ini githurano-ini kinene kia mwaka wa 2027 na kuodia kaunti-ini ya Kirinyaga. Minister wa uruti wa wira wa muingi Geoffrey Ruko augite mung'ethaniro urahura uteti utari na mayo ma gutwara bururi na mbere. Wao tunataka tuwaambie watoke kwa mahoteli, kwa sababu kazi yao ni kuingia kwa hoteli moja kuenda kwa hoteli nyingine. Watoke huko wakuje hapa mahali wananchi wa Kenya wamekaa, wawaeleze manifesto yao, kwa sababu wale watu ukiwauliza kuhusu barabara ya Ukia hawajui, ukiwauliza kuhusu affordable housing wao hawajui. Mnataka siasa ya ukabila ama mnataka siasa ya maendeleo? Mumesema mnataka siasa ya maendeleo. Wale wanasema ni maendeleo wanaonyesha kwa mkono, wanaonyesha kwa mkono, wanaonyesha kwa mkono. Ndio maana leo tumekuja hapa ndio tuweze kushiriki pamoja na hawa ndugu zangu kutoka sehemu tofauti tofauti pamoja na nyinyi. Wacha huyu mtu apply IPC apatiwe awe chairman. Sisi tumshinde tu hapo akiwa chairman. Ende atatangaza William Ruto ndiye ameshinda uchaguzi. Ni kweli si kweli? Awache kutangatanga, yani aulize kazi. Kwa sababu wako impeach, hawezi hii ya president na hataki kutangaza mtu. Huyo mtu ashindwe ama asishindwe. Na sisi tunataka awe chairman ndiye atangaze vizuri William Ruto. Tumeona wameenda pale katika ati IBC. Wameenda huko kwa IG. I want to tell them, hata kama wewe Rigathi Gachagua ama ni nani utakuwa Inspector General of Police ama ukue chairman of IBC, Rais William Ruto na serikali yake tuko ngangari kuhakikisha kwamba ikifika 2027 tutauza sera na yale ambao serikali ya Mheshimiwa William Ruto imefanyia watu ya Kenya, ili hawa watu hawa Mlima Kenya watapiga kura mapema, wahakikisha kwamba William Ruto amerudi kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Jameni, sio porojo, sio kelele. Wananchi wa Kenya wanataka kusikia mutafanya mipango gani kwa elimu, mutafanya mipango ya gani kwa mabarabara, mutafanya mipango gani kwa maji, mutafanya mipango gani kwa affordable housing, afya na hospitali yetu, ama munataka kelele na porojo? Haya, ripoti yo egi mwena wa mung'ethaniro gukirirwo ni maabitha mwe thirikari-ini nio tugukorwo tugikira gaturumo nayo kwa ihinda riri. Ni tugukorwo tugicemania nawe oro ringi wona ciahanda thaa 3 cia hwaini thini wa mutamburuko wa mohoro. Ngai kwendithiria wiroreri mwega wa tabarira iria cikurumirira. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuguteithanagia na wagaki wa Muthoni mutwathiriri na njira ya cikugia na hwaini muhoreru.
Kameme TV, muthegi wa ruriri. God is a God of a second chance. Ngai ne ngai wa ihinda ringi. Ona muini wa rwimbo neraugire ngai ne ngai tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Na ngai ucio ri ni aheaga mundu a second chance. Na tondu wi muoyo ri ngai no akuhe o hingo ingi. Ngai no akurugamirire o hingo ingi tondu ni ngai wa ihinda ringi. Ngai arokuhe thiini wa ritwa ria Jesu ihinda ria gukenereruka ringi. Ngai arokuhe ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo.